me maame ntam eya basa wo ska ska no ho won so hon sem de do so fa o onu nti abusuafo nyina apo me nim de nti ono ma ye na enu nti no e kire na me kofa boy no onhwa akora ni biem be 4 months no onhwa akora no enti e kire num no osa ne akora no be ye free na no ma akora ni sika mama imagine say ye niam nyina hye fi a yetim ya anka enti no when was the last time madam so ma obaniska be 3 months no man 3 million e da na ya madam na ya month ben now me fan say June July ni mu no e no ma 3 million I can say August August one first kama no okotwa school fees kula wantwia enti na say danso ya na twa akra ne school fees no se enyo na de danso na twa akra ne school fees danso me pa cha asem no se na esi twetwe kɔ no ubetimi aba ma ya tena se ni so o me ba now because me me di pa kakra me pa cha madam mami ntie be ma no why mame hey Nana Abraham pa sister ji some man tena abonten why won pe boko wo ho o me danso o me danso mesrao adesre na me de to wanim wo betimi agebra ba me atena office na asem yi ya hwe hunu kwan ye be fa so mame asem ne siwa na busua nim etimum pa muntum abofo no mumla abusua no ho danso enkoma me ne wo boyi yawa as simple as ABC me pese danso mami tie me tie o say danso me na me tena asem yi so e na me de adesre to wani mu say awade no ka asem wale danso nya wade asem ne ye ka danso ko boy dwaman ni mi no ko di no eya na maso odin o mami tie o mi tie asem aba oba bi wo ho a ye kira ne ma ne sori ko why asem no betimi aka ji se one danso na akoka why danso owura dia mede Serwaa ne say enka ubenya bre na nka waba ne yatena office na yahwe kwan pa ebetimi afa so eno ane ade ehia mame awade na ne kogu woni mame ni papa mo ni mo menka asa bra na menka mummum awade na gu dada ha ye nwa awade mame meni ni hwe mame enkura akura wo ho na plot timi fa plot no ko ton ko dis kanu kuma se